Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. U Pulet Langrod Jongka Central Reserve Police Force u Constable Munir Ahmed ula syabe kamno naka sorkar namar bau yolok da kanong Pakistan ka Menal Khan bat bau syaya ka bansa ha India wat hadin ba ka visa jongka kala kodru bat ulale ya kani klem da yo jingbet na kani katanan ka bau trai. U Munir Ahmed u day naka 41st Battalion bat laphayo u bantray sa Jammu and Kashmir. Katanat sintiat kabalum jingtep syapang uni CRPF kalayo jingtep baula dep banyatho kintiyo kurim ya kabalale lingba ka WhatsApp video call haka arpsaw tarik u jemang arajar arpsaw. Ula pendep syua ya ka jingatho syong kurim bat ondala dep ka kampan usapan jingbet na katanat bautray baunyatho bat kabriyo ka banabari. Ka sorkar ka shim bakani ka jingle jongu kamdei tang ka jingpan khen ya ka service conduct regulations hanrei ka bu jing maru ya kari khamtam hakani ka por baki India ka don hapdeng ka jingakan ad bat ka Pakistan. Katkum ka rule 21 bracket 3 jong ka Central Civil Service Conduct Rule 1964 uno lani kanu na kinoktre kam sorkar kinhaban pan jingben na ka sorkar syua bakin syongkurem bat u lani kabriyo kabanabari. Ka jingto ket kalalam baka lok jong uni u CRPF ka Menal Khan ka rung sa India lingba kakat kaput atari waga bat kawan kum kanong jo kai perthai. Ka visa jongka kalakut haka arpu arterik ulber arjarpsan hanrei ulok jongka u Constable Ahmed omsyem la pentep syakatanat bautray. Ula kampanban bakala yo da ka long term visa. Ka sorkar kala beno ya ka lok jong u hanrei ka Jammu and Kashmir High Court kala aipor ya ka bansa sa shiphosingi bat kani ka kam kadang don ha ka jingpet bnia jong ka yeng bishar. जाहिर गलती हो रहा है ना क्योंकि जिनके साथ गलत होना था वो तो हुआ है उनको सजा मिलनी चाहिए हम सबको बहुत दुख है और मेरी दोनों मतलब गवर्नमेंट से यही अपील है कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग जिनकी शादियां हुई हैं उनको वीज़े दिए जाएं ताकि बच्चे माओ से और हस्बैंड वाइफ जो हैं वो दूर ना रहें आप उनको तो कम से कम वीज़ा दें दूसरे वीज़े ना दें चाहे जिनकी शादियां हुई हैं उनको ऐसे वीज़े दें वो ना जा सकें हम लोग हमें ये भी मंजूर है कि आप हमें वापस ना भेजें।